si mama valbo shaka na tele daba ma vandele gar bi pour se bere puno but daba ma vandele gar Chama do de kanu. I know you know agree me ko agree that is it Kama kulamba niranga dunia ngo kulamba banga ba te guruma amaka yomba yara la ya yelo. Okay, cheka te zan pa abate benam na za duma mun nam duka galse mun timmina za san yevle wan le katon pata la fi katikana te zan fa na sheldin be program ozo te sambana namke edi yulum boni abu muaz kapamle mima abu farid program okati pi yul bole inside tamale de yala program shere tin yihna ne te zamde yeto ashanga don kulbe tamal tampune ngorgilna za viele nyele karichana be za bia nyele karichana zomi te gala nu bole nirba yi te dumo pune tamal misadan mboso mbala mama misadan nyela ni voso munye concerned citizen kala be acting industry ma pune tamal be mapre remi nyela nguntum de majority radio imaraba sugoma zon mboneti discussi drug abuse ayuli yon de zo ya pamka ti bipola hay shabdi shahrani ni pour shabwaza sa nyala bambe la ban ma puni sorry mvani tichama kala la ban moma karanye za abjazanti society because timanya la ben shao duntuni arbiara ka chan ashiptene kabti imprescribe ta ka avale zonzo mo kan yimama to ko decide na ku chan te datim karpa doctor wahana adamle kana te vana la ben ma timval ma di chuta nyala den zantiti biya kuma pune tulu misadan ne yuni ayelma la ben ma de za biazanti biagusha so Mr. Moaz mpa pamnantama socially nantonnegi zanchan tamale yala be tambo na be sha inside tamale okay ma to ai ka talehe to tamale yala ma taba meeting ya zanlan mahande ya twasha dan walla kaman tamale walla kaman tan yaw won kam yiso nan la osuhna borno nan be shaw biagumi malla be shaw I drop ya be cher bima chan yiran of course bima ileb mon chan yiran nyam bango be mo anyala mun to koto di be ho dan fane that shall come exactly ame de pon do alla bima satagara to de mi nan ka I drop bi ka bi won te ba yuale de wehna hal jana tiama nyam bango na on sam bu hawula ka gbabe action to biagumi ka tan nan katima ma palan malla bema palan permata darle kar malla tan ku zana dar bandira dirshamo bile to isi chante dati shel tumbo ne tramodo be in chante dati shel dinyam pa gap ti shel ne be ran kama samalin to irin lala bin yara wanda nyame kaman oi palen yo din yan cheko be high be ko nyina wo betolan ni to nyina wa ni betolan ni ma de ba malla de balle ne den chartum de tushanga ba non de mo ma ka hankala mo ma ida ko chanto zu be ko zan chanto bo problem shele ba wo yanga ma so la je vendre tramo don be gapti woni kada nyela be shadin yan parviel de necessarily so tiyer la kama lamba na wi chaatu do abia abban ogbobo jana unwala la zashe ni ko tiambe kanya mamman bakar kuto mala amfani hal adi chejima do wadar so Mr. Dambu wora nole ka abakpam lala timo ma falma de zo ya chapto yul de bebe
to ama kabile yina sambanne timbo be sha pure group influence katin yo tabiyan son en chahala ben mapun tinto na ku yene kama lamb ma be yune vien yala ngama ntale be ma gba no kulpi dia shel ne bo bia bala ai do abia ka bo bam bi ma malgba vien yala nga ti shabiane ti yisira de pala dundon ma nyala don fiala amma fukum suma da nyala banwo jila fukum so zo okay abayi tahazo aben yurum na alamati zan de simpson azasha be yun 8 o'clock yi pai tambo na be sha gomsa yes ai ka dundon ka ta pa na ala ba fiaba ka sashal mi mun jere abayi bola kai ka na ala dambe tanga da wo ne bama gbabar son bala bama ne zan har shal biama azuru sashal bi ira chei mango ka bango ya no tana no karo ku so yanga mango ya gumati yal jingo no damo zoto no nyela olala o javre cause obo borno do yil sam kala ma da ma da biawo so tunda mili shamzan tana zuwa kala la nyele zuwa cham forest mane cham wata wasu polomontinya bi yaya forest mane be sula de pona ngaretima mvanda chama greek ntinya cham ababu da wona tinya to me latinya kal group base shanga zadan ben wa di yaya Lara Benoma, is it that Bole cannot sound because Tenakunye Dagbamba, Tabatai, Kami Yan Tian Yerkatian Sahashele, Ungoka Wumsura Wumsra. Tenemi Nakunye Zuliama Nakubalama, Bole Tarapuni, Kabule Charapa Bella. When Talamania don't could chank Bianirma, Biaguma Tarama Dwelle. To Biaguma Tar Dwellama, but Ibang Biaguma Malbagi. I nyama ka yelle kam ka tam kalen le so okay amma biaguma itara kar tuna ta dole de malagba ni yan gumsa abi dwella sa masha okay ai cha abi ka abi na dwell ni fo dwelle mun ba mun o ma ba gumsi baagi abi ma gba setiam jema kaman be ma gba no ku bi al shalman ami bar bo gor lala yes so katakat le ka yala ya nyinde yi dro abia tamo gumso son abato wum so son yaba tinsi sasha so min malba kalnya la bi won ba bela single room ni bi wo sura na woni bi won yi ko omuno we danto nya sa han lambe bon ka nya sa titaba yelma la sasha don sura bi won yi wo yan zan wo zo yi of course de po o chango jol group shale de yan te bo yole ami bi ni ba jol to la lamna aborusha drugs tobo de malaka man shetwani shenira obichara yeah okwa dolo ma hatuku na la bunsu adwanin katare ka shetwani zo yi kace su amma dilan ma won yi ji ka wanda hankalin yamma kama o ne kebu ya won yubu wona din toci dugo toci shab tin witness tin ya shab manan no kohe kanyala bima biya wuchame ko maba yurka kubra okay Mr. Daniel Labna San chekan chang Remy san Remy ininye paba kama how do you feel wala ka you feel ra I bido araba ti zungo bipola tin ke biashara har yi pa mo shabaza sa belara biasma pune mvane timama kama wala ke yun la biaguma wala ke feel ra so yamale to feel bad but mandi bagalin da behma kana tale ye to ama because dum pamala da yara bana mi man masana yes dum mala galmi ma pam yara bisana okay domin shi ate an zo abiyar tuna miya na to babi mara tuna ban ya no zo arabima insala bima babu ka ta ba tin shi tan shan wahala yan yala so kama na akwai nyala bibil fuko na foror na basa no twai o twai mun mamman na ba to yulo man wo ba ne ba to so hankal don ko yanzan wo simsima mun mamman na ka vengela sharpulo ne to jon jehe yo ko yanzan bi ma son ko je so ai te nya makara lead ko min bi ma za ka ba end palezo be ka bi ma mun end palezo so da pa manzan la de galme panter parents
ka nye shaba kami sadan no kuyema ko chenzo bi tu ndira ko bi be sambana ko feel free shab ko mal dur kamali de pala zu nche ko bi yira o mal bjagu sheto bi ma bat vung ye pa ngun ka sahano yo bi ni anjon shampoo na ncho pa asane be ko na anjone so upon all this agency zone kama kanye bia kan vabs nambakan ka be kan ta vabs na yang so kan nambakan ma yan jwal ba mi Of course. because I'm bang from change zone so I enjoy ba mi and akwe na wumsi bidin zone ka wula de cham ko pa samban Yes. munda ya ku yi samban nan tin yozo ko non wayin kopla la life ma chana don zan and la time ma ku to line and you horo puru so ma una de galmi pam zan da lamar tsar kaman talamba bisan kalala ya ta asmayir Mbura nole recent time trabe occasion pune ka bebe ban doro puru chama ka kunye ka bebe around 11 going to 12 ka gwana zan budi soza caps enforce na bedile so din yan jam den so you see biwo obano mado yan bira kana ne bo na bi ma satlelo e haruna how is it possible ka jira ka bima be samba You see? mpasha bima bama jibin zo na jin yubin zo ban sha samba Yes. man because o ka samba na lala sahaba ka bima yina kana tin yula be me ka meeting zane zan ko ban sha tara zan be ko bi ti che drugs no ko nan tara no Yes. bi killa life shal ban jira time shal ko be samba na ma abate gani na life ma bu hambo ko yirba Yes. so duzo kama yara blame pam ma wa most lindi be blame be ma parents ma kan blame ra to che kan bo an yule an yel shammo ti lamba ma misadan de yara ni bi bayan sore na woni bi mai ka wonto nye sol ko min o ma kablam lala bno ma biya ku shi kalansma mbalama bi an yule ti chongona ti biya ku bier konko kache saf polo is it that tenem bolla la fitina ma zan tirtima because ay ku yisina kul biyan de tutuna mal pa la talama an ce katibi lalama be tibi miyati yala swale wa kama na fumsilim fun ya kama pa sa'ar makamanda ta chana wo tan shi sashal mo pa sa'ar makamanda Yes. aba kwar kaman tattan kwan sama ban kwar pa sham Yeah. kama ji ku yisarna ban to ba pa to ka ba zana fara ban yang ba to mo yin chan la funu e mala bukata yeah but che ayan yala so bisa apa aba sa apa ma so ba shira chan funi aba nan da business shale aka jago shedan wo kaman ya na papa che ka tiyambe before ka papa ar tunani ya min pa ma na la ambe juma before ki yan zo ajere tuni dima ju zai kinan zo yeah aba zo arabi na zo sometimes anya ma ko zon wo chan tete o lamba be ko zon wo chan tete mum pa mum madabe o pa wo parents dan sa no ku yi ka taba lalgam kama misa da ne yalma lawo mi yi kano parents lan kanala dan sa sho ka ta jingo yira o mino pa mon yarta ba so minen abnan stable ka bo pa ma an be level shamar na tumna bular but ka pa so you have to settle yourself ka banga ya na pa be sham mun yi bo pa cheka tsembe ti zo abie cheko yambe before kana to misa dan ce kam mbwa haben mo To. ayule ti some time ago be sasabon da chensham arpun yele zuwo de la kane tenem kuto la sase be ay sase mara shelen zadenne kagwa kuto sase Sawaz point man nyame zuo so be shiru so bia tensi za ma shalom atiam taso bizo o bohram na nyen ndo ama sa shale bra yaram ya na agba duto wo se bima o baso won ku do ba na agba ya lo ba vula katenan de ka vula katian na ka bema ka ba bia gotu tai kaman abu hashango zuwa ayin yala biso kabe no chamsku kama kan nyira ayin wada ku pallami kama tie bi ba toni ka biyo kohra ko do dola sometimes kama woka ta kpara bango ne bi ma yan changla school ko perla umal pa bob zo pa ba ta bi pa ba yi
karanye problem nyele nzanto onye nsham ye larti la pama la o face wa be second wife ka be manye support to chance ma karanye problem pumpo metia da be shawo you cut your coat according to our size. Yes. I be single room no kububa pa inga na biayi na wonni yel ne to drama ko sa zan tanwe nyama obi ne to drama zan va yoro me dwa o Yeah. to drama zan ban va de ti man me dwa o ya na tiama o ya mi a na drama bima ne kasata bubu biane ko sata bu awula kalan ko Yeah. amati na ndili he kama ya pabul walaha ko So ko come to dewa dwa. ndati ginyen gunyanga halka na songon namma ka nyaka dipomblu o problem ko bobia ka bima kohra ka mashabiyan gare ka buni e poloko ya no bimba no bia so bima kuriyo pason te gata kayela no bimbala bana umsro ko baza dwa No. bo umsro mo ko baza kun bobia o bo me bon bobro bima sam bima no kurma amen no yen no sam ka bima wasman so bobo mamang ba sisara mi de ko shiamo zumo la biso mon courant o nyo yen zo o jalto advice o mi bi shakam dangar sister. Yes. So I am carrying a waste of time. Waste of time. Example. And Mr. Moaz mi yera yeto ashelon ambora yen gonle zumo zan chanka man 10 years back banyen pi mbe sura zo biawo. Yes. I that him vanda de be sama aya nyene ama aliva the sama aliva. It's obvious. Every day I take drugs into abuser and that ben yare kaman avant the tramodo ka gaba tima anyura nyin ananya na chimbla at the age of 20 ma zam 20 years pa age na tia pa 40 years Immune system akula na. immune system bi shakam ya na week dinnya ati ayan doro atiba zopur bili bejira garte pe bejira gande pe na zakaza ashe nyin chembo amman yel musor na ta zampa. Okay. Ashe yin chant to boa maman ye mosel na zambaba. Chekan so ya ka vu comme kalabna. To vu comme kalabna. Remy, chekan mboha because I usually man me personally man sane pa mo yin cheka tezon be ka wenda. Domi bi bielo masan hale ntezu din sa'adin tuni o man hankal sa hashele kami din chiremen din bachira de so panto walagale lala bnoma pamin do so banan jende incheka be wenda an ko ba sharmauna da kunya matsam mina za kaman ma pa ba kwaro do kuno yang be pa kwaro do ai ma do yang pa akulo yang so before ka pa ma kula yang mara tumna tule ma kali habe of course so an pa ma kuna ni yang panzo kan ni yang pazo ma pa so pa like pa mal nu tambo bini hali yar ma before ka biti am bang yeto adada ko yan zambang face before oma no mbe sata no Remy my sister Remy mbe sata ta oma oma ku yan do halin ku zi wala mule waso dili awon le waso be mama waso be to bi won reality an jare ko pil bol wen bola ma. No, in some cases because Yeah. oh yeah, share No, oh yeah, you see, from body la dada yes. Bogole dada ma. ka ta pa ma nyar ba ba to kun yara abinwa no yel ma ko yan out of 100% puni nyama out of 100% puni 80% mawo ka pil bol. hali 40% ba pu ka sa jini yengo So hali 40% so I take nyam kama pa mo san ka ba pila bo bili awon yan pile ma ko yan pile bol bo. hali 40% cheka Remy make you 40% ba pa ban yara nyama akwai nyama ko kuma aso bel ma bi mai to kwan pili to adada ko ina har ta pa ban wo shaba so no to kun mero binwa no star o yel mama ka di ma ku zai No nyama o fosire no ba o o ku war ne bi ma yel mama bi ma yel zama yara o dada sabotele Ankan oh yes ya tabia mangle. I'm telling you
offended. Oh yes, The young man I is bear that, witness to that. not once. Hey, no, I am still a young man. No one day, but I'm o start le with nka pa so nka na yes amaritam na rasa I am nanya believe me na kama ma yin so can we imagine that was start yes ama o yele me na kama da witness answer pa WhatsApp section adapa no kwam pichu bodo gwa ne dada yes ma yes entina ya na tam me na subsu wo de boy na mama ko me ya ne dada no tam ka ya ne dada na ma mama ko da twege face o da ku kam no po WhatsApp nka na mi se dan amaso mo pa na zoni I'm telling you, I ain't your shop cover yellow, no deep till go with that available. Come on, out of 100%, I am 90%. So Remy can the old baba. Yes, the thing is that so Pumpo, I ne kama te dabomo tenem mbor yi pa mo kunna. Yes, of course. Aya so yifukum se za Visualize. Toma akanati wile. Yes, akanati wile. Nyimpa abi wilubu. Do wondem kunyam kama den tune ban sha bian kedi. Responsibilities zasa biale wonu. So the betune kumbaya. The betune maybe e da shifti chendi etwa karanye ban sha den yanyo. La ben yara maza ngun tune nangdele. Ama amen bima ambedu. Domo warin tonon ka bi aine mun chen lo chen de shi do pa mo amen be mo bien so bum be life kamne nyim pa mo yen dan yere po ka ba mo na to ban because in some instances in da nye ka so yere mama na me bear witness to that ka do kana te buai obi yala o pasan ko ino ngun do e ko kane ko be samban pulo ka ino ngun do e so po ka bi won nti en yele domo una denya sane nzanto so ole control de nan atom so lala ban ma isan kare yirna I think you do so when yale no before ko bi wala o pasan ka bi ma ya to ba aka ko malama in which way o ba an kan o be care about o family ma anini pa families I any responsibilities shalma so didn't lenye major one but didn't ya responsibilities nanya pa mi na bi duan bo hala yin chela pa so sane kana chinti jo e ko nya ka mi la he no bien ko kan mo an yalma anda an ye shalim bala kan ban ye shanga ka ban mi kan ka banam supporter rela exactly ma te ja time shalingo like the malagba te mama wona te ku pelo ma joyi jo pa pa yi jo ara ka jo pa ma bela behma polo jo ara bidibsi ma bela bama no but si mama valbu shaka na tele dab ma vandele gar bi ko se bere fulu but dab ma vandele gar jama no de kanu I pumpo yi pa I know you know agree me ko agree that is it so yeah so kana vandele gar kana ne labna san ensanya bi go mo ku cheda o ku kana ne labna san am believe any Pumpo pa mo shaba ne be vandele me karanye feelings antaba Sunday la rabon mo za ha is part of drug abusing bum piabro sunde suru ma la so yes ma pa mo pille baberia nku to le pose le onso ngu sa chale kana ta no kombale hala you see gargara ana menye so ne maka do ka bani have you ever seen a so ne ma like puna ayen ya ka bu pa be bani 20% mun me almost first person kala mama me in your face kala am pa ma no eh no pa so irin mo bando dabu ngon start recover se yin se lamba kar tele group ma dabu ma ben gasir pun ba begin ma do ma begin re akuto nye so ne maka do kan do mi dan woni anye be chama so before ka pa ngun so daban so ka zan banan da jobe so to dabu so ya popo pa mi ka ta gato tuni bagari ya nyama ngati ka pa ma dina ma ban yal so ma ke rami dabu ne piaro sundo zungo kar kwatta ban ya zungo nya so ma didn't get so ma la sunda ma ambala so nkana remi nkana so misa dan tin yar shemo zasa do nche ka biwenda pa nche ka biwenda wula kati en malgbate behma kalala bia shelden bien moma kartai ai ka ta le bi yalla tamal baage tamamma na ce ba man baba
ayisi ka biane kama sister me ne pon yel ho biane ka e bohai ma ka zai ka zaba be yel mo soro nyela tane temin sha bena anto nan la yel mo soro ba dina ona kwen pichi wayan la annan yel mo soro de ba biade ko ay to bohra idia ibini na lafi da ba parba man da biago karba tu chat dwelle na so ci bisha tambo na tabbe ma da malma amma ayi suka biani kanyam ba mi anyen nun shamzan la'ar patibul zo abala jarmon ka bango ka ton ta balajira pa kai bi ma ta yirim na tan nan ban yar shanga dan ba samsun do non so biago ne ayi suka biani zamba jile nya ba hankale da rasa sharban cana da kuma la kamata da ba ta ko la pabana na ta wumsba just by anu amle no bi shaka mazaha a fason da du hutu kan be janglamana na ta daba na ta da nyam na ti yenta bu nkuna yema ba ma ba hachi nyame o kaldun doni o maldun don mazaha ka pa anyama tun ta kaji dan yete ba za duty so ayi sin doi be me a responsibility ni shale be atala ni shale ka ku isi yiran la no kai drop ka bima ba isi teacher because bima pon ban na bele amma ayi sika to ban wula kan family mo ba biya go chana agba bima satizela za she shale ka nan alhamdulillah amma ayi sika ko to ban le biya nan mame so te lamba ma ti de ban won simsana tagbab tabehe da kuma dan pongare amma dan na betuno am banda dan na west garlara ko tinyar bin yar shanga jakam da malasu sango kamar da pon yelma ai to apia abatan da ko ikebe yelma by the age of 20 be 15 15 be 40 years 40 yes ka fare kan yelma because the grow yes zuwa ban ganda fighter la tracks na be shaka maza ta banu ta ba yes dina balagya they are doing marvelous job bagunda tana kusure na won turba na bana ku yi na tanan la ta banna bi chatten porasha gana mi nyala peaceful tana nyawa Nigeria so ku yi so porlo o agege na won so na gana nyam da America yes and shena karmala tene shi tangban ma ta be man twan vanitima be kana nyam ban bor Naomi yel na do abia kaze wo bai o se to bo abia to manma na tabanma chale ka tizant zaana ta pabani aina ba sana gbo paba ka force nyale yes aina ba sana gbo paba ta ka force nyale masa mo asoyen changmen na hal ko pabo jarle ko yolo ya no zonne ba ma amma chaka batiyan yelle kama eya unity an galge wayan tamla fanma na ba chamta bo paana no nyela paano obo amma ka jare mon ba ko kad no problem I believe la particular the topic on its own katene discuss yes an nye dapsel zantigil kat yalle yes amma tamal problem zan can tabana ma polo na ban babta manma danin tuka biyo yirna la na dwa ngomani aizan bi parnan du yengane ka expect na dwa basis ka pesa be du one be sap ka be du one wula ke ne to nin ya tagba ni nyanti taba so agul mo na yumpa na basis waza abanan wula be check shapolo to be no shabi bi me ko to nya me ko to martaba to lamia so bi yala mi na dwa ma ayatarga na be man an to leba sham amma ka fa ba 6 na ka biane kan zanu kama iku yintu jam iku yintu joy taba iku yintu joy imira din yan bande sham for the sake of time Remy ti to amana ni mo sahama mi bla yalala bi hashelden betumo ma as I paba sasku dinsan ka ayan zante apataba more especially bishop na yisna kapun charla no ma pune
be di kulpa tima ma valbo irin yolen don ko be biagune ka be engage be man la benoma wow so man mal advice nan tabanyala pompon de zoomi kayen ya kama ku yalma half of them amuna ban sha kan funan blame mara parents ba che be ba mal galma because yes. so bi an ban be mama na to kulli ho be ban to kulli bi ma ko ta sada dam zan ha ka chance kun ta ku ala life ma ku yes. so as people mbala be wada donya be pa ka ba yisinan ta pa gi level shal da tuna bang nan pa para shama ngin pe entena nyanga le parents ma ka banan ku yan le rama le chana ban sha ka mala end so an ta para la level ma hali like fun ozu first ma baba no to ta la azra ka chan school ba ka ba ziraza yes so from la ma ti shabala ka zan start ka ko in chan school ka ta la azra ka fi shel son ka zan shel chance because tila kuna ban zuru game tan makat so do tila ma agbati an sa'anin sala la arman so yusilin nan ban sha an to ku start something small na ko harame hata nya da ko in chan ma bela la alama ma nya ka ba abe da funa ban to tab swanga ba mal za'ana ba behkati yar morutuna ba pahandala because on watan ku fesara ndi bara shukur do zo shukur ko yancha ba le ka ji ba za'abe ban sha'ani an to ce ko nan da la para su ma ita bazan laban ma na zani ba ce ko da su ma fulika su ma ta bannane dole ni loyin kwalan ladda because last time we be mal option shukur ma mi bana so show end na o kwalan da ma na so lalaban ma I think parents ma ka tan ko yaro suna jane ka ku yira kanyen no matter how busy you are aku ni busy ka wula da tuna za aku yanji ka ba pa amana bahiyala imma pa ino nyu pa ba ya to vabs za jure mbwa nya ban je shambe ba sama alan kana fana west from final west don kan ku yar ma nak bamba jande te parents ma na ba pansma ta behma lewe ban ka te mama to kullan surba na bana kunnan madin yala dan balgra na an ba son ba ka ba to hinyale yes na sada sa ta sama ala kan za afana dan kunya makaman ai ka tille la tishal ban ko harmo na yu ban ko harla ti ma tira ma ala shi barbar nan na pan ban man tundu tushal ma na on ko tambala de nasara kabna to son tamal ven yala ba afan ma ba sun ba yinan ta tap son na adwa be ma ba cheyi aler biya wo samta amen ler so ba kartin malaka man ni tam nan da nda ji palozo ka fa so ku bu bi ha katin malo yan ku mi da nan ba yel na won shiru ku yel na ba du'a to ai ku bukata ti aba ma ba kumti mama yes abai ku du'a ka ku to ku bukata duniya wani to nyun kumbuka tamanti amma obi na chanta bona to jibu ya to kumti amma ba sallah so abi anira amma la pharmacy ne drugstore shangaza don ku biyan ka be maganda darlama pleadera be balande na chamba ma belle la pharmacy smani bu shabia ba malmalle nswar kwara kana che bangba ku biyan swar kwara tanirba na won vim bagbana because ayi ne voso wonye bidwara ka kwahla la bane de kala shiba ka ku kwahla ma bi ba sen de la du pile vanda atenya kartu yesa isa dan pa ya mangwaza an ko yel shamnya kama o yel ban kwahla ma zomo ay kwahla la bane zana tere bi pola ne be vanda karnya kama yin labbo go solen barama mini dan shere hala ay to yula bi ko chang shukuro be chang shukuru be mun ka bukata karinya la timama ka ko harto ko vandema abima na zan luru chena ko to za tumo chuta de tuniti sa mine kama timbe dunya shelngoma ay kunnan na ban shakam de man la bolle ben ye na zan la lab de pene asan kariyan lab na mama dezo chele katiza sa tiza bon na tamal viela katibien katamal ma katibien kama tun ku bien kar mahsha moma ama biani ya bukusoke basa ta so za pianwo la rabin ma ba ce ka bon mane nyamma kar tirtone du zoen sula tibi do arba bezom naawne be ma yulbuma de nyala fukumse enjibo zo so be ne sor bopa so mere ne sor doy ama ali nangle nyim mine kadama an kare to ashe punuma
ye to atemsel nyele kama shil poi kananke de yen na won dira because na akunye na on ko zon nu en she na ntizan ban shata na mama yel me ne ti yisbo ko so sababia kanya ama ayen jia kayen na on tira dentenang ni moi dezo misadan te paremi te pouya pam kapa ni kana katizan fan shedem benzanti sambana ma programme kat pi wilbol inside Tamale ndi tabla ni in wilma yela bangu nyaksim na wi che kat biire kar viera tin la labna intizan new edition of this particular program and zantenya KD. Assalamu alaikum.